Tuhun samla ka Nativity of the Lord Parish Mokerwat kila penlong ya ka Festive Oratory Bandingkong watlah hapdeng ka jing penthut kamariang. Hagati ka singi lapoi kumbah news pa anriu pongut ki khana sya ka Festive Oratory. La sedang ya ka program da ka jing pediang ngobha ya baro ki khana di Presiden ka Sunjuk samla Catholic Nativity Parish Mokerwan samla Gilbert Imle mar ka jing ruai pediang na ka seng khana balang shnong Mokerwan. Hagani ka singi ladon ki program paper ki bakan thop ya ka jing ruai lendat na ka kot lenti beneng gospel dance, singing group, berka Bible fancy dress. Lapan long ru, ya ka mas berkhoi, berka jing mani sakramen, haka ba Father Alphonsus Walang, ibade ipada rangba ka parish, ila long ru, iling do kongsan, haka te ka singi. Lapan syit pensyenganya ka ni ka program, daka jing senran lang, ki samla, ki kemi ki kapa, naman la ki balang shnong, bat sub-district, jeng ka parish, harengkat ka music ministry, bala pensyong syit, daki jing ruai jing syat. Lapan kut ya kini ke program dak jing sam khusnam ya kinong job hak jing le kai paper.